Sada imamo najavu rekonstrukcije vlade negde u martu. Večeras ćemo govoriti o tome, ali pre svega govorit ćemo o tome kako će se ta rekonstrukcija vlade ili sve ono što se dešava u vladi odraziti i ovde u našem gradu u Novom Sadu. Damo reči gospodinu Staroviću zašto se ovo desilo i šta će se dešavati u narednim danima i u Srbiji i u Novom Sadu. Da, pre svega moram da kažem da nisam potpuno ubeđen u to da je taj neki diktat jedinstva nešto što je nužno dobro za ovu državu. Mislim da Srbija treba teži ka tome da bude zemlja jednog razvijenog demokratskog sistema gde postoji politički pluralizam, gde postoje različite mišljenja koja mogu samo doneti dobro ovom društvu u celini. I sad, kada govorimo o ovoj krizi vlade koja je nesumnjivo postojala narednih dana, možda još uvijek postoji u krajnjoj liniji na prvoj narodnoj sednici Skupštine, ćemo vidjeti dakle da li je vlada manjinska ili nije, ja nisam siguran baš da je ta tvrdnja utemeljena u realnosti. Dakle, vidjet ćemo koliko podršku kabinet Mirka Cvetkovića ima. To sam se osvrnuo na to, dakle, da je činjenica to što profesor Istrvojević govori, dakle, da trenutna količina političke moći koja stoji iza predsjednika Srbije Borisa Tadića možda ne odgovara ovom našem bicefalnom političkom sistemu, ali s druge strane moramo biti svesni toga da praktično jedino Boris Tadić ima tu vrstu političkog legitimiteta koji crpi iz toga što je i direktno izabran izborima za predsjednika države i što je u isto vreme bio nosilac političke liste, dakle izborne liste za Evropsku Srbiju, dakle koja je i uz podršku drugih partnera formirala aktualnu vladu. No, da se vratimo na ovu krizu, htio sam da kažem samo jednu stvar koja je možda nekako malo ispuštena iz vida o ovim javnim raspravama koje traju prethodnih dana. Naime, premijer Cvetković, odnosno predsjednik vlade, mislim da se mi nekako pogrešno nazivamo premijerom, imamo neke prerogative vlasti. I ja sam napravila lapsus na samom početku, da. Svi ga činimo taj isti lapsus. Dakle, on u jednom obrazloženju, dakle, nakon svoje odluke da pokrene proceduru za razrješenje Mlađana Dinkića, rekao da razlog za pokretanje te procedure nije samo incident u javnosti koji je nastao nakon gostovanja Mlađana Dinkića na jednoj lokalnoj televiziji u Nišu, već i njegov loš rad u prethodnom periodu. Ono što mi u Srpskom pokretu obnove želimo da verujemo jeste da isto obrazloženje važi i za razrješenje državnog sekretara Slobodana Ilića, koji je nekako bio takođe u tom medijskom sporu ili u klinču sa Mlađanom Dinkićem, ali sa čijim radom mi takođe nismo bili zadovoljni. Ja ću podsjetiti da je državni sekretar Slobodan Ilić osoba koja je unutar vlade Srbije bila zadužena za rad na izradi zakona o restituciji i taj isti čovjek je govorio tokom 2009. godine da ukoliko taj zakon ne bude završen do kraja 2009. godine da će on podneti ostavku. Kasnije je tu svoju izjavu o ostavci povukao pa je rekao da možemo očekivati do kraja prolećnog zasedanja Skupštine 2010. da će taj zakon biti usvojen. Kasnije to produžio do kraja 2010. i mi smo svega nekoliko dana pred ovaj politički zemljotres koji se desio upozorili na veoma neodgovorno ponašanje državnog sekretara Ilića i tražili smo njegovu odgovornost. Dakle, želimo da verujemo da je premijer Cvetković takođe i u slučaju Slobodana Ilića imao u vidu efekte njegovog rada ili možemo reći nerada. Nadamo se da će u sklopu ove rekonstrukcije vlade koja nam sledi u krajem ovog ili početkom narednog meseca, da će daleko odgovornije osobe sa daleko više ambicije preuzeti posao na izradi zakona restitucije, što je za nas u Srpskom pokretu obnove veoma važno. Da pitamo i gospodina Starovića, dakle, gde su tu građani Srbije i Novog Sada, na koji način će se ova kriza odraziti? Ja bih samo želeo da se vratim na ono što sam govorio malo pre kada ste me prekinuli uslovno rečeno i kada ste rekli dakle da sve ono što mi govorimo se ne ogleda na životu naših sugrađana, ipak se moram tome suprotstaviti. Naime, ono što sam ja govorio dakle o potrebi za donošenjem zakona o restituciji se zaista veoma životno tiče velikog broja naših sugrađana. Ja ću vas podsjetiti da preko 70.000 objedinjenih zahteva za povraćaj imovine postoji, dakle što znači da više stotina hiljada građana Srbije očekuje dakle da se kroz proces restitucije da im se vrati nešto što su njihovi dedovi, pradjedovi sticali generacijama unazad i to jeste veoma važno pitanje, a u krajnjoj liniji ne samo za tih nekoliko stotina hiljada građana Srbije, nego i za celo društvo. Što se tiče ovih komunalnih tema do kojih smo došli, mislim da smo nekako sve te analogije možda povukli na malo dugačkom štapu, ali nemam ništa protiv da o svemu tome razgovaram. Ja ću vas samo podsjetiti da kao predstavnik Srpskog pokreta obnove i šef odborničke grupe Srpskog pokreta obnove u Skupštini grada Novog Sada, ja ne mogu da stojim iza svih odluka gradonačelnika, ne zbog toga što mi njegov rad ne podržavamo, daleko bilo, već zbog toga što smo mi
preuzeli odgovornost za veoma ograničene resore u okviru sistema gradske vlasti i gradske uprave. Ja ću veoma rado da govorim o tome šta su naši članovi gradskog veća, tu pre svega mislim na člana gradskog veća za obrazovanje, kao i naši ljudi u menadžmentu gradskih preduzeća uspeli da postignu. A što se tiče situacije u sistemu vodovoda i kanalizacije, mislim da situacija nije baš takva i da niko ne srlja u privatizaciju, ali da profesor Ristivojević možda gleda nekoliko koraka napred šta bi se moglo desiti, ali mislim da to u svakom slučaju nije jedini mogući ishod ovih procesa koji su trenutno započeti. Da, ali... Sve što sam želeo da kažem, dakle da ta izjava koju smo čuli jutros od predsjednika vlade Cvetkovića, nisam siguran da je možda interpretirana na pravi način. Da li je on rekao nakon 3 godine ili je rekao sada konačno možemo ozbiljno da radimo, osvrćući se na nekoliko sedmici ili mjeseci unazad, nisam siguran u to, ali svi moramo biti svesti jedne specifične političke situacije u kojoj se predsjednik vlade Cvetković nalazi, da kao čovjek koji čak nije ni član Demokratske stranke, koji je kao ekspert došao prvo kao ministar u prethodnu vladu, a sada kao predsjednik vlade, mora da koordinira rad ministara od kojih su mnogi i šefovi ili visoki funkcioneri političkih partija. Mislim da možda emisije prethodnih mjeseci nismo bili dovoljno svesni te pozicije u kojoj se nalazi. Ono što je veoma važno sada u narednom periodu, dakle da se ove procese rekonstrukcije vlade završi što pre i što efikasnije. Što se Srpskog pokreta obnove tiče, dakle ja kao i član izvršnog odbora stranke, ne samo kao potpredsjednik gradskog odbora, govorim u tom kapacitetu, mogu da kažem da su svi naši članovi vlade, tu mislim na našeg ministra i na državne sekretare, svoje mandate stavili na raspolaganje kako predsjedniku vlade Cvetkoviću, tako i rukovodstvu Srpskog pokreta obnove. Mi sa nestrpljenjem očekujemo da se ta evaluacija rada, vrednovanje što pre završi i da nastavimo da radimo u punom kapacitetu. Da li će to biti konačno ozbiljan rad, kao što kaže predsjednik vlade Cvetković, ili će biti više od toga, to ćemo vidjeti. Ono što je za nas veoma važno je dakle da se nekoliko stvari dese u narednih godinu dana pre nego što dočekamo izbor u redovnom roku. Mi kao stranka koja dakle trenutno učestvuje u radu vlade sa jednim ministrom i sa 4 poslanika u Skupštine Srbije, svakako ne možemo diktiramo tempo rada ni vlade u sadašnjem sastavu, niti u onom narednom koji će biti nakon rekonstrukcije, ali možemo da se insistiramo na nekoliko veoma važnih stvari koje sam spomenuo. To je svakako donošenje zakona o restituciji koje je za nas neobično važno programsko opredeljenje, a koje vidimo sada i jedna od 10 evropskih zapovesti, kako ih to Božidar Đelić često naziva. Trudit ćemo se također da se u narednih godinu dana donese i zakon o otvaranju dosijea tajnih službi i da ukoliko ta dva procesa uspemo da okončamo, da kažemo da je naše učešće u vladi Srbije imalo smisla. Da li građani Srbije imaju pravo da budu nezadovoljni? Da li su s pravom razočarani u sve ovo što se u posljednjih 10 godina dešava u državi Srbije? Apsolutno svako ima pravo da bude nezadovoljan, da bude razočaran, kao što svako ima pravo da to svoje nezadovoljstvo iskaže na neki od načina koji su svojstveni demokratskim društvima. Dakle, jedan od načina je glasanje na izborima protiv ljudi za koje smatra da su doprineli tom njegovom nezadovoljstvu, odnosno razlozima za to njegovo nezadovoljstvo. I ono što želim da kažem da naravno da možemo da posmatramo nekakve različite periode za ovih 10 godina. Smo imali različite vlade, ali sve su to manje više iste političke stranke koje su učestvovali. I kada gospodin Ristivojević hvali efekte prve vlade Vojislava Koštunice, on svakako vrlo dobro zna da je tu praktično financije vodio Mlađan Dinkić, kojeg posle kritikuje zbog toga što je obećavao 1000 evra na kraju mandata te vlade ili pred neke naredne izbore. No što ćemo da kažem je da mi ovde predstavljamo političke stranke koje su nas delegirale na određene, u ovom slučaju možda gradske ili državne funkcije, i da je prosto to specifičnost našeg političkog sistema kao i svakog drugog sistema parlamentarne demokratije, i da mi ovdje ipak ne predstavljamo naše esnaf, našu struku, da ne predstavljamo našu skupštinu stanara koje pripadamo, već da predstavljamo političke stranke, da je sasvim logično da mi i na ovaj način, obraćajući se našim gledalcima i našim biračima, kandidujemo ono što su programi naših stranaka i zašto tražimo podršku, a na građanima svakako da se opredele čiji će program podržati i kome će kloniti poverenje na bilo kojim izborima i na taj način iskazati svoje zadovoljstvo, nezadovoljstvo, svoj bunt, revolt ili nešto treće. Šta se to desilo? Kako je moguće da je
Maja Gojković, odnosno stranka Maje Gojković, uspela da uđe u gradsku vlast. Znamo da je ipak gospođa Maja Gojković bila najveći protivkandidat gospodinu gradonačelniku Igoru Pavličiću na poslednjim lokalnim izborima. Vidimo konkretne neke promene, neki boljitak u gradu ovom promenom u vlasti gradskoj. U svakom slučaju slažem sa time da ulazak jedne ili druge osobe u sistem gradske vlasti naravno da ne može direktno se odrazi na kvalitet života novosađena kroz cenu neke komunalne usluge ili na neki drugi ili na treći način, ali ono što je loše što se urušavaju principi političkog života, što se urušava princip odgovornosti, to je ono što sam pokušao u prethodnom obraćanju da objasnim, da prosto mi urušavamo jedan sistem koji bi trebao da znači da građani biraju, da građani nagrađuju, da građani kažnjavaju nekoga zbog lošeg rada, dobrog rada, nerada ili nečeg četvrtog. Mi smo, dakle, taj princip narušili i mislim da će to dugoročno gledateljno imati svakako negativne posledice na ali da li mogu da postaviti pitanje da li je to napravljen ustupak stranci G17+? Kao oni su partneri u Ujedinjenim regionima Srbije. Možda je to pitanje za mene, s obzirom da je moja politička stranka čini deo vladajuće većine. Ono što mogu da kažem je da u krajnjoj liniji mi ono gde smo postavili nekakvu crvenu liniju, to je da nećemo dozvoliti povratak bivše gradonačelnice na vlast u Novom Sadu, na način da nećemo dozvoliti da ona bude imenovana za zamenika gradonačelnika Novog Sada ili da bude imenovana na neku od izvršnih funkcija u ovom gradu. To smo rekli da mislimo i na bivšu gradonačelnicu i na bilo koga od njenih radikala koja je prevela u svoju novu političku organizaciju. Mi smo pri tome ostali čvrsti i ta crvena linija do kraja nije pređena. Ono na što mi nažalost nismo mogli da utičemo, to je da nismo mogli da utičemo na to koja će kadrovska rešenja stranka G17+ da predlože za određeni direktor javnih komunalnih preduzeća i tu smo prosto morali da ostavimo tu vrstu slobode. Dakle, da li je to malo ili je puno, ostavljam građanima i našim biračima da procene, ali prosto postavili smo tu crvenu liniju koja nije pređena. Možda nekom drugom prilikom u emisiji presek da više govorimo o tome kako neke stranke, sad moram da vodim računa da ne upotrebim neki termin, kako se dogovaraju i pregovaraju sa koalicionim partnerima, ali neko hoće da se uključi, gledalci hoće da se uključe. Dobroveče, pošli da postavite pitanje. Ja vas pozdravljam i pratim vašu emisiju i uvek vas pratim, ali velika sramota od Đelića, ne znam da ga nazovem gospodinom, kad je došao u ovu državu, rekao da je spavao na tetkinu kauču. Sad ne znam koliko je težak u parama, a izjavio je ako se uradi restitucija u naturalnom obliku, da jednostavno će ova država bankrotirati. A nije rekao da ćemo mi koji treba da dobijemo našu povraćaj i zemlje i šume i građevinskog zemljišta, da ćemo plaćati uredno porez i da će samo ova država puniti budžet od nas. A od ovih danas koji koriste našu imovinu jednostavno niti dobiju porezi, niti jedino mi plaćamo danas hleb 60 i nešto dinara, a žito je otkupljeno od takvih mafijaša za 8,5 dinara. Pa sad ne znam ko je tu u pravu. A drugo, mnogi su dobili glasove na konto toga o zakonu o restitucije. Izvukli su nas 2006. godine iz džepa da trčimo kub majmuni po katastrima, da tražimo papire i da predamo na vreme do 30. juna, a oni do danas nisu radili ništa. Draga gospođo, mi smo imali jednu emisiju u kojoj smo govorili o restituciji, ali evo ovo kada se uključuju gledalci, govore o konkretnim problemima. Dakle, zaista koliko sad nas zanima kako će izgledati ta vlada. Dozvolite mi samo jednom rečenice prokomentarišem ovo što je naša uvažena gledateljka spomenula malo pre. Božidar Đelić je imao nekoliko, najbolje rečeno, nespretnih izjava vezanih za restituciju, ali mislim da je upravo državni sekretar Slobodan Ilić, koji je razrešen pre nekoliko dana, kako sam spomenuo na početku emisije, prednjačio u tim svojim vrlo nekorektnim izjavama, gde je pre svega plaši javno mnjenje govoreći o nekakvim procenama o stotinama milijardi evra koje će tobože građani Srbije sutra morati da plaćaju zbog procesa restitucije, što je naravno netačno. Najveći deo zahteva koji su podneti po zakonu iz 2006. godine, po zakonu gospodina Parivodića, se odnose na
livade, na njive, na šume, dakle na zemljište koje može biti vraćeno u naturalnom obliku, koje je trenutno u državnom vlasništvu ili može biti kompenzovano sa zemljištem u državnom vlasništvu, od kojeg država trenutno nema skoro pa nikakve dobra koje nisu promenili oblik. Da, ali eto vidite, građane Srbije... I ono što je veoma važno i ono što je bila kap koja je prelila čašu našeg nezadovoljstva radom državnog sekretara Slobodana Ilića, bilo je upravo to što je rekao da će po novom zakonu koji on priprema, a koji nikako da ugleda svetlost dana, morati ponovo da se evidentira imovina. Mi smo rekli da je to apsolutno neprihvatljivo i da zakon iz 2006. po kojoj je sproveden proces prijavljivanja te imovine ne sme biti na taj način derogiran. Može, dobroveče, izvolite, ili gledateljku. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ja se izvinjam da pozdravim zbog vaše goste i da vas pitam da li će uopšte da se raspišu izbori? Aha, eto, dobro. Šta vi mislite? Dobro pita gledateljka. Šta vi mislite? Hoće li biti 2011. Kakvo je vaše mišljenje? Da li će građani Srbije izaći i glasati? Da li znaju za koga da glasaju? Ja sam već rekao da ispred sebe nemam kristalnu kuglu i da ne mogu da kažem da li će ove godine biti izbor u Srbiji, kao što također ne mogu da kažem za koga će se građani Srbije većinski na tim nekim novim budućim izborima opredeliti, ali ono što mogu da kažem jeste jedna iskrena želja Srpskog pokreta obnove, dakle da mi u ovoj godini samo odredimo nekoliko važnih poslova koje sam također spominjao, a to su donošenje nekoliko suštinskih zakona koji će nas dovesti do onog momenta da možemo dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji i da nakon toga možemo izaći na biralište. Da li će to biti krajem ove godine ili početkom naredne, mislim da nije toliko bitno koliko je važno da se ovih nekoliko suštinski važnih zakona usvoji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Zaista mnogo tema smo načeli, dali smo vam i dali neke odgovore, ne znam, ali uglavnom već sledećeg petka ponovo ćemo biti zajedno sa nekom temom o kojoj se najviše govori i piše. Zato vas pozivam da i sledećeg petka gledate emisiju Pres Presek, a do petka sve ostale dobre emisije na ovoj televiziji Kanal 9.